Rally korum kvaira sanghaya. Mi kichibu de Kristo is mi sarono. Hari tata. Itum nam sam sangkat rivali sok mi lake. Itum rivali spot mi se. Kalari le tum hunna ka kok mi. Was a tarang like a hasa the kopo kvais has. Legi shin the pending a high above rivra and a lumission with the kapatam kami vanning shie. Narawi Talak in a pumrock sailala. Kala state Makanda a pum thing that lay salla. Hitadanali kokrum atam, Marum kang a suck with vanning shie. Narawi to lean away a conchang a suck meter. Ari, Shunatam Hilla, Jankata, no we twin a papkata, some milak lotus hakasane. Proho, no we tangame, wormaning a cup, it pamadar, and then a John milaklo. Hit at that nali. Like chilak in a corungaida, no we tree, richang lak in a Nakvaira sang the claiming chief within a chirmilo, tongs, torturing a sub lotus. It may uklungibum the thermatamilo, hit at the sada, proho. Kasi pimo ko prang la kanatang dan we mang la ka thar ni mi chinglo Kristo mini pone. Amen. Okay. Aring shun itum na chungarum kangai maram two kinds of wisdom. Tangkamay chi hi tum ka tonga ning chang. Awar masang le tumuk thi pai mane we wang ena. Mi kumon na. Thangmay khawai apong chung ka hot na. Rivali ka taping la, rivali ma ka taping la. It's jawi, chok la ka. Tam khui khabai, shu khui khabai chi hi hot nai. Rivali la itum li, tam khui nga sak ngai. Chui alung li, itum we wordam, kalay itum we awar samang da kalay hi. Ayur kani ne ka chi hi tum na. James chapter 3 we, verses 13 to 18 ka pa tam li, samang. Two kinds of wisdom. James chapter 3 verses 13 to 18 di itumna hunda ka yang ram khabai sara itumna read the Old Testament ni ka pa tam thran thata wisdom ji hi chung ka sang dialog in the Proverbs li Psalms li tumna ka pa tam thran proho na kami aware wisdom kala thang khamai phap ka ta understanding maram li ka chung ka pi Proverbs chapter 4 verse 7 gapa tam thran. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and with all thy getting get understanding. Kajihi. Rirawi twili shenglak ena kapi hai. Rirana itum tong ali aware thangkamay kala wisdom hi laying a sak ngai samhang a sak ngai. Iwang ena James na kagapi our chapter 1 verse 5 likhi hang ka. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Na tuming a chili, ituming a chili aware wisdom vaktaleya ka malay thura ka. Rivrauli polo kachi hi shenglak na hang de hina hang da klei power itum gatong hi wisdom le phungra rivrawi tiga shura rivrawi now rapping itum thangkame wisdom le phungra malay thula polo rivran mira rivrawi li polo kachi hi tum li shenglak na kapi hai ta le kho le gi sing rapping chu wangin itum hi pokhui ka vai sas Ka ara itum na po how the samang da clay a work a tong hi kamashungla ka pala ka jipa itum na hangi chin. Maram itum na apong ting ta may vivrala se ha sai at the same time itum na samang kawai da school college kamatala tam kala thang kamay miling yoga atumi lirik atum na kapi gai itum na pamaman laga chui alungli thang kamay awar hi samang kawai hot naik chini. Itum ning chang da klei pa hi ki kler da ka wisdom di samang ka vai chin ka itum na samang da klei wisdom aware hi ka chui na sampang
Vribrawin Karasarla. Item. Vribrawin some upon a word. Aina or Katuin some upon a word he. Katadaitum na identify Saura. Kalaitum na Katadakapang Kuya. Kachi itum Satakan and Machukin. Madame Kuivang Klerka. Tamga Kui a word in the itumi mirin. Sakai, Shimku Sakai. Itumi me Akui personality, character, Sakai. Shimkur, Yur, Lay Sagakahili, Pribrawi Umram Sagakahili, Sang the Lehauta, Itumli, wisdom hitter car satin. Ara, Hiwi Alung Hili, Itum Yuigishia, Jipi Hinala, Itumli, Banglak in a hot Nalaka, Ara. Our opinion he itumwi kering karakli ngarum da share sakawai kala lang mai da itumwi decision kui da kale hili an influence sakawai yang ina hot nights ni ti tha ta chipi na itumwi mirin hi itumwi kering karaki ana sheikhut kawai hot na ta le how ka ta itum bing na discernment le le ka ribrawi ning ka chang adung ni tum sakaka pha ka kui ka ji hi Terkar salake kecil hitum memulai by moko. Jena ara remake up the itum na yangi keciba. Kata tayura test chang kata yangura kecipahi itum na yangra. The test of wisdom itum na wisdom dah hang dak lehi. Kamashunga cak shikala kala atungwi rewraw in karaga o between the clerks itum na yangra. Chapter 3 verse 13 li. Who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. The kapihidle. Itum na wise. Manika wisdom gjihi. Greek speaking hila. Wisdom hining chang hai atum philosopher gchung hale. Atum na tamga khuishu ko kwerungli kala atum na nature kala shock ka hyping hi atum na studies halaka speculate halaka hithada rare hithada sao te hila hithara hithara ga ji ga chunga ju alungli atum na philosophy chunga shem atumwi understanding wi alungli hi atumwi thai khawali thangkhamai award ga ji hinne ji hi itum na ka thai ka pa samang chui wang na Greek way scholars philosopher ka chung khale atam de them thang mai atum la themra thang mai ra ka chi atum hot na ka on the other hand jihuti ping na jiu ping hin ka tha khar ka atum na ba atum we understanding of wisdom wise men ka chi ki khla ka careful application of knowledge to personal living. Vrivrana tam kami alongli chihuti ping we understandingly wise men wisdom kachi here to take high knowledge samang hai ping hi apam chalakena atam chalakena shijin laka itu mi kharing kharakli thangmai lak aina sak shock kachi hi hina more of the practical kala arui Greek ping we never theoretical atam na theory aina kala chihuti ping hina jiu ping hina practical ina kachi hili atum wisdom wise men kachi hi atum na define size understanding kachi hi Old Testament ya chunga samangai ka New Testament ya arui hangda klei James hili samga phang himangi ka thakla ka hili an hangda klei pa ya specialized knowledge itum doctor seng la area akli our specialized ka khui ana thaimei da thêm da ma tham da thuk mai da tam ga khui hita da sada ita mui lei sak wa pong ni la maning ka chi ka tha area akali special sala kai na ana tam khui la ka china ana thai phapta sing ga khui khle ka chi le ga hang ne wa chena ara thang mai lak ka hai award tam khui la ka itam na practical na pan la ga khring ka la itam na maram ma kali special sala kai na kaja itu mai kering kerakli dharmarin wi salapai oh hili item wise or wisdom and understanding kaji he that defines that ara in what way are you wise
and in what way you understand or your understanding hina he will answer hina ka changkat na khipa khala hi hele chi thai na we alung le da kle mia ko character awi character mang ning la kha an vivrali kaya ka ngesikli kala vivrawi awi soul mang lawi pongli awi condition ka thale khlak chi hi hina ka thei samang chin chui wang ai na no na tam kui da kle na samang da kle wisdom kala understanding hina ka chung ka nawi personality impact like ho kala nawi tam ka kui thei ka kui alung li nawi kega outcome dilla na tera kho chi hang da klai no chui wang ai na achi itum hili thata ai ning khan ta kele sala kan ma sa paim na ka saklak kai na khui la ka china athai ka chung ka pha ma thai khawai hot khana chi tar kar sa ara ada hili hang da klai hi let him show by his good behavior ka changkat samang da klai aware wisdom mi ka pha ka shi kla da thai ngai ka pha kama shung ji ka tha da ka ana awi ka pha acham raman ji thairo no your self exemplary lifestyle lai ga singara ping lai dik them lak ka hai mi akha class chui lak sala pai ka ana awi kharing khrakli thata acham ram ji nem lak ken ok thuya kha kala ana class chui lak ken lai side la awi acham ram awi etiquette awi kharing khrak china thata maka shungdura ka mina awi class li saklak ken la mu khuili mene chine ka ithum bing hina ithumi kharing khrak mirin hili ka changkat mashungda mathata ringa thewi alungli mi ping na yang ra la ka mai chang awi here ka ji hi ithum accept sasap khawai hot khana ka ji hi tarkar ne riwrawi tuina ka hang chin thang khamai miya ka changkat riwrali the shing khu hai re riwrawi tuji shatit khu hai re ji hai ka chen ring shok la ka awi kharing khrak acham aramli riwrawi acham kala ka ka shung miya ko acham aram ji leirono chinwa chui wang na nawi exemplary lifestyle general ne nana ka thata ok thuili ka thata ringli ka chipa hili ka changkat ka chunga hina define sai na kipa khla ka chi hi ka chine kala chima khlai mi pingjia ana ka chunga ma tuila la ana ka chunga hangla kik ma kan hana ana awi mirinji value ma khlai thata le harok ho chine wo lai gi sing rapping mang la re nui ro no phasa re nui ro no class na ia graduate ko phaire ia master ko phaire ia phd ko phaire ta chunga hang salat phai khana wili chui quality ma sang thura kha china na li chunga ma kan nang sat ma nei mirin li kala mang la re nui pong la ina hi jilalla ka changkat na wi mirin li exemplary life khlai gi hi hang gi no ari james na ki khale sak la kaina Kanili, let him show by his deeds particular activities. Ara athang kahang thata kiga bahina exemplary life in a general samage ne. Kaili James na hang da kleba. Nana wisdom ina understanding laye ji haraka ka thata nana apply side implied side specific area li nana testimony ka thata lai li ka chi pa chi itum hang shap pungra as i ri ra le khui sang la ka chen i ring pha tai tha ka chi pa chi mang maning la kha chili itum thuk mai da ka sang tam dran itum na church li lai ki sing sot naw peng kai ka na ya ia thui ka hai atam li ri ra le khamiwi apong li tight li i saklak kai na mu khui sa mane maning a khala la i faithful sala kan ma mi ra man sa mane kha ri ra na lum shan mi da ina hiwi apong hili kachang katang ngachei ga khui atam thran ribrana iwi lansin na kachunga ngachei nga sakho iwi kharing kharakli ribrana kachunga ngachei nga sakho kachi hi testimony shaching dale issue alongli yeron nga lawe alongli I thata makhaw da lai ga sawina ina thar khui laga achieve ribrana ni victory mi haira kho thata specific summit nawi otsakli nana phaikar khui da klejli nana ka thata apply saira kachi pa hi
we should be able to testify what the Lord has done in our life. At the same time, itum na tam kui ka hai shu kui ka hai chi tata kui nga tok limat tang hai ra ka ocha kai na hitai ra ko ka chi hi sa ka shock ka chi hi itum li James wilai ra kili saklak kai na priran na hang hai le de ka pa wisdom jia itum mi mirin nga cheng sakra kala itum specific sa mai da detail sa mai da itum mi mirin khang nga chei ka chi itum na activity na itum mi ot sakli thai direction ka ka thum ba na ka tha ra ka let him show by his attitude of gentleness mikum mo hi itu cha we miktali tada ka pha sa ser chino la ka arayang ila pai ila mashungde ila sa thai de ki pa hi itu milin lai la ka arokan sa ka hai tada yang la ka tha da ka I kala tawi mirin ni khang ka ka chi hi lang so ya achamaram ne ya mikum mo hi yang ma thai khui la tha ta hi ka thawi bright itu milin le hai ra sa mi ka chi wili hi we bright le ka kai kana control sa la ka privawi tui pa la ka humble sa la ka ya ngui hai re humble sa khui man ka ji atam thran itu mui ngai ka shui arokan ka sa privali tum the challenge ka sa we nature ji man ji no no malai ki ka chia Lucifer li privana namda hai khangtai morai wang maning ko anal ang so la ka self elevate ka sa wang ko achi itum chi tha ta le hai ra kha jili ka chang kha ta khamishunga mara pa ne ka chine mikumo itum mikumo ka chunga na ya mong lak ke ma them ne ka chi hi ya roi mangali ma than thup ine ma hang man ka tha ta iwi tiao mai kha sa ka thai jili ha ta mi ping la hang ga ring pha mai la ka jili sa thai ka chi hang ngai ka chi ki wang la ka atangwi li etum me pride ka chi sang hai ne go hile gentleness ka chi hiya thata itum na accurate sala ka translate sala ga meekness ka chi hi pangshap lailak potential lailak laga awa thata nem jemrin ok thui ka chi itum na krachan shaching e bible li meekest person hi Moses le hang Moses hi thata lairik la themla ka ne Egypt wi ungnau pingning yu laga tam khui ga haya ping panglak hai mi akane ka ana humble salakan mik salakan ok thui ge chi itum na hi thuk mai da phak sang atam thran hiwi meekness hi ka thara ga sikui li chanjam sai atam na sikui wild horses thata sa shilakan ping lakan le itum na tukhui la ga tem sa khui la ga ali naren sang la ga ali chena thata kahang na la ga hamphala kan sa thui ga hai thata awi ni ping lak salala humble sala ka thi ka hai chi hi heli ka han go chui wang ne ka sang itum bing hia ka chang khat vrivrawi control along li ai ki ka ji ia vrivrawi asingli vrivrana ka hang jili ia ngana ra vrivrawi authority li submissive sala ka ring ga hai mi ping jili gentleness ka ji jili ka hang nei chi gentleness is a God honored character attitude, a fruit of the spirit. Itum na Galatians chapter 5 23 ka pa tam thran gentleness ka chi hi manglawi athei atnek chini here ka kha kala thata mili chipat khangai ka kapi ka thyang we khalat tawi angai ka shiwi kala itum na athut khui khangai masang lak mane chi hi chui wangai na nem jamri aina le shiri aina satlaya kha o hi ka chang khatta ka pha kho ta hang le kho le ga singra ping itumi achamaram kharing khrakli ot sakli khanga cheina kala nem jamri na satak le hi na nawi wisdom ji ka tha wisdom khlak ji there chi thangmei khangai chungmei de ka the tam thran itum hi humble sa khangai sa ka te khachi maning la ya itum ka teo ka mang thai ham sam ga hai ping hina lang so khangai ka la hi thai hai re ga chi hi lei ga chi no chena thada chui khangai chui da tam khui ga hai ping na humble sa khangai sai ga chi hi itum mam lai paim lei ga singra ping hili Matthew 11:29 ni chi shuna ga hang take my yoke upon you and learn from me for I am gentle and humble in heart
จิสุคริสต์เฮียพระเราอินาวลักไอ้ปังชับเลยลักใครในคาถาละอันน่ะกระจดกระจังกระจุงกระพุงตะเคยคิววังอาบเจนเดลสักโค humble สักโคก็จะฮีอีทุมลีหังไฮตะเลยเด้จะวิวังไงเนี่ยอีทุมนิ่งฉลักไงเนี่ยอีทุมมีเวรชิรินฮิลีคริสต์ยังติดแล้วก็ชูชับเข้าไปซาเซก็จะหังไงอะไรก็ท่าตะก็มาทางลี wisdom from below ada two kinds อาทางวิจิตรนะเตสไฮเลยจ้างอย่างไฮเลยแล้วก็อะไรเคร wisdom อายุหินักฮีแล้วก็ wisdom from below อาสิ่งวิโอกทุยวิก็จะอีทุมอย่างไรฮิว motivation of wisdom from below อีทุมนะ chapter 3 verse 14 กับป้าตั้มทัน but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. อีทุมมีอารมณ์ลีกจังกัตฮิตันเอเจนดาให้แล้วก็อีทุมนัจลีนำชันให้แล้วก็คลัตเตอร์ self deceive ก็ซาฮีเรื่องนั้นหังเด self deceive ซาโคจิมาซาไปมันเองจี James 3:14 ในหังให้ฮีอีทุมนะก็ถ้าเราก็motivation hi itu mui uklung li nana sa ta klei hi khui wang na sa ki to ka tha ta sa ki ti pha sang shum ni tam ne noi uklung li ma chuk ka hai noi uklung li tha ta ho phok ka hai ni wo chui wang na noi uklung li khilei ji pa hi important sa ni wo hili morai ka chung ka itum li hab khano ka pa shei khut ka bai morai ka chung ka le ka chui nga chai li ana khani mang hang da le hi James na hang da leคันนี้มั่งหังเลยฮิคันนี้ทำอย่างไรเจน่ะอันนั้น mention ซะแต่รีเมคกับตัว bitter jealousy ก็ที่มีไปก็สีก็ที่ไอ้ถ้าแต่มียาขนาดกับผ้าซาลเลยตรงนั้นมีไปสีมันนี่ก็เขาเลยถ้าแต่อาศัยคำท่ามียาก็ไทยเลยตรงมีไปสีชีวิตมังงาลี jealousy มังงาลีรักจังเลยPeter ก็ฆ่าอะไรสังเกตเลยไปมีใครก็ชีวิตใจลี extreme ทำไมกับก็จีถ้าจะชิมกับก็จีอาคาเด worst sort of jealousy อย่างแล้วก็อะไรก็ท่าแล้วก็ harsh sharp cutting and destructive having no concern for the feelings of welfare of those who are its objectมีสารไปอดสารไปสายุรสารไปอีทุมนะอาทุมนะก็อยากเงยเชยร์ก็อยากสัตย์ก็อยากไกร์ก็อยากตันเนอร์ก็จิมาพนิงละก็จักชิลักกันก็ซาก็จีฮีซาก็เดจักชิลักกันซาละก็ยังมีอาคันนะอาวิตาคันนะเรก็อยากนิกละก็จีมาพนิงละ fraudster เป็นหินะอีทุมคลีกชิปเป็นหินะถ้าอาทุมมีรินลิงคุ้มสังกัดลันก็ต้องก็สัชมันมีใครเจนโมกถึงไงมันต้องขัดสีใครแต่มีปิงจีมันนี่ก็ชนะอักอาศักมาไทยอาว่าคือก็ไม่ยังไงแล้วก็อาสวรองลักก็จะให้แต่ถ้าอาลีเรปสามีใครโมกถึงไงมันต้องเอามิรินชุสังก็ให้มันนี่ก็ละอดมาท่าลักก็ให้จีนั่นก็เขาหนาให้แต่ลีคุยก็สักใครมีใครสักก็จะมีใคร whatever ก็จะวิอิมแพคจีขี้ก็ละเจนก็อยากสัตย์เรื่องเลยมาพันนิงว่าลักละค่ะถ้าแต่อีทุมวินิงนี่ก็เป็นที่สักคุยไงแต่สักก็คุยก็จีฮีเรียบร้อยตัวนี้ก็หังเนี่ยวะเมื่อเราอีทุมเรียบร้อยตัวนี้ก็หังถ้าแต่มีกุมโมเฮโมเรวินาวไซแต่อีทุมวินี่ก็พาคัลมาเลยมันเนี่ยสักชิกต้องเฮถ้าแต่อีทุมวินี่แพ็กเกจลิสังละก็รักให้เนี่ย sinful man ก็จีฮีเจนฟรีเราลิสังแล้วก็ transformation มาสมองนั่งแล้วแค่นั้นตั้งแต่ชีวิตจะก็ชีจะเลยชนกันจีเนาะเจนเนี่ยชีวิตก็ขาดปีเตอร์ jealousy อีวิลิเลยกี่จีสักน้ำเลยนวิลิเลยกี่จีสักน้ำเลยมารำบาปอีทมันจะรี brought up side ก็ฟรีเราลิก็สังกัดตั้มทานจริงเจคุยมันกันจีเนาะคันนวิลิจีมันก็เจริญก็ค่ะอาชีพตุ้มเนี่ยฮิลิ crimeโอ้ก็ทุยลี crime ส่งตะเลยฮิลิฟรีเราลิมันก็เทียบปิงเนี่ยซาชกตะเลย crime มีจักชินาพงเงยจักชินาพงเด newspaper ดีปาแล้วก็จักชิกจุ้งอาจนทั้งอินากับปากคุยเลยแต่มีละมาหังแรง crime กับมิดซาเปรย์นาวกับนาวกับเดียวกันเลยถ้าจักชิวิจักชิพนิงเลยก็แต่ซากหัวฮี
mi kumoi lilegs ne chui wang ina asing wi ina khara chia selfish atang wi jile hera lagara mathangli selfish ambition yang bitter jealousy kala selfish ambition ingerum ngino ara mili mi pai sharing kundangai re sakal samingai re laga ara ka tharaga ana chui ka ngai de kle ina chui ka ngai de kle which translates extreme selfishness for personal gain laga ara ka tharaga mi maybe political office li aru hon na yang no thada ka chui apam le kang ni ngai de ka cha prime minister sangai da minister sangai da thada opposition bingli character athumi hack salaga athumli chipat laga salag le dakle kala athumi office kai ngayang khawai thada opposition any time athumli attack salag le dakle any incident ka sok atam tran politicize sathuyai man ga chi position influence power jining jang hai da hi ka sahi thada chui khamai hak khamai bingna athumi own worldly sai ka ithum ka tong la chi sak jino no we office family pamuram da klei kibana thada last final word chi hangra ka thara ji pa hi ithum na hi wi hi nikumoli khala lai ka chi even shim ni la kibana ka sora ka ji pa hi ithum wi hi wi ning hi rasang ji ko ara e thei me e ka chi pa hi dai ka ni selfish gain ena athangwi ka hang ite maram khani hi ana hili mention side le ara ka tharaga o ka thui thang khamai award in shimphung salaga thang awe mirinji sakata le kha a chi arrogant ka sa ka cha kai ga shia miak nek ni wo le ga sing rapping privale ma ka thei ping here privale kai ga shia you na thum here Israel na pni kai ga shia mi yur kai ga shia mi yur te a chi ili hang si hing kai ga shimi mung sali kala tangkhul naw le hang si ga cha kai ga shimi yur mung sali khala ga pa hi Israel na pni kai ga shimi yur da ga hang ji ara kchangkat kai ga shi na it mi miya ka we attitude le lai ga hai atam thran ka tha da thai pai ga awili privali khangchi privali ngasik ta klai mari malai manai ga pa hi thai pai ga maram privali ung ga sang tam ta chishui nature jin ali ngachei mi le ga humble ga sa humility hi rasang ni wa khamya akana thada lang so lak ne sat la ga thada ya anna awi long pen naw jin khunda hai la ga thada khongrao sa phon sari cha cha la ga nam da tai la ga cha tak lai hi awi sari awi kuisam style jin maning ka chi sa sok ngai tak le awi uklung ni machuk tak lai ba ji problem dai la ga ara ok thui tak lai le ga thara ok thui wi ya ok thui ya chang nali tiao da mo khui pai ne self esteem sap long gi ki ne ji ithumwe ok thui nature ne chena Bollywood we starving Hollywood we starving here that atumli self confidence chui lak ena hai la ka klat self esteem sa la ka I ga ji khangar tha ka mi bin la yang la ma awa mi ai ka aklat da humble sai ka min la chipat ka ji politician bing no ka phao bing sportsman bing no at ina matha mai dang reot le I matha mai ji competition ka sawi alungli atum glat chui great chi khui la ka lang so la ka na hang dak le hi arrogant ga saw in nature ka rivrawli ka sang atam tran humble ga sak chi hi rivran ne ka hang no chui wang aina arrogant ga saping here rivrawi relationship malai manai ga chi hi iruno naruno aruno itum thei pai khawai apong nei ka simam lai pam ara hi characteristic ka teu ka hi ka pi hai dale itum yang ra characteristics of wisdom from below o ka thui win sam ga phang aware hi wi machut ka pai khima mai awe quality this wisdom is not that which comes down from above but is earthly natural demonic ka ji James 3:15 ni ka behind te earthly natural demonic hilitum na
hili itum na mikumo ibang kaca vareshu ibang hak makeup kaci enemy yui kishia katumle kipam make la je ka the world hili earthly the sangdale ka kanili the flesh itumi pusa ana natural kaci hi flesh te ka hangde ka katumali devil Satan meninga anili demonic ta hang dak lehi matai la kaina hili mikumowi yang geshia ka thumji ki pam mekla ka number 1 ni the world the earth number 2 li self flesh number 3 li Satan ara hili anna chuwang aina earthly natural demonic ta ka thum hi hang dak le na wili le dak le award hiwi hang dak le ka thum hiwi ngasada le ka ning share pungra remake up the earthly khigla such wisdom is earthly the anahang the clay khigla jeka it is limited to present material world of time and space ara hiwi awar he ka tha ka arui hiwi mang phaning chino hiba thada arui le the clay hili phao hai ka hili samang khwe ka hili ring pha khwe ka hili pang shap le ha ka chi the present world we mang sakik ni praya laka itu material diga sinalu pawi lanwi amik ina thai ga pai hili le da ka hi mang le tumna ngchi sang la ka hiwi kan khanawi wang mang sai ra ka le gi singara ping chili ribrawi mang lawi changkat khmishung khangrongwi kala mang la ka tharnali illuminate salaka mang lak tharnali phakta ng sakwe alungli hada rivrali yang gala ka kasama leji eternity mi chuk ma chu ga ji ka arui wi o ka thui phusawi ning chang hili marna ga hyping hi chui wang ne le ga singra ping Harley Davidson wi bike ki India ne khok haro da hang le bike li crazy ga zaping wa chang zat lak le re itum hi thada bike nga seng la tha mai thui gi chi car nga seng la tha mai thui gi chi hi ning chang ji ko ning chang e sa phung ra upgrade sa phung ra miri ni upgrade ka sa ma le ka boring sai miri ni upgrade ka sa ma le ka in every area thada ka tam ngi shu pong le no kharing khra ko pong no upgrade ma sa ka itumi thada miri ni demotivate sa te kha ka chang khat wi thumi li upgrade ka sa ya tarkar sai kha crazy zat laga materialistic sana ga hai lang mai da arui tum na chuk ma chu da klei thata arui mang phaning laga now the wim phaning ji kajine future we ka chang ka ta ribra le the sing khui ga hai ribra wi tek ma te thei ga hai mi akhana ribra wi mi tek ma te thei ga hai mi akhana ribra wi future wi chuk ma chu da ka ring pha ki te pol na thata yang ga laga Rivrawi mang te kamate thei ga hai tam thran Peter na yang gala ka rivrawi te kamate thei ga hai atam thran o ka thui o thili thada pai me kha da khuyau te sakla ke mara mahili ok thui da le hau da idum sari kham tha ma khang ngawai ma sa pai mane shim di ma ka pam ma sa pai mane pam rung ra ka thalala at the end of the day idum goal hi rivrawi wang na kingaran li na rivrawi wang na eternity wang kingaran li ga ji hi itum chu wang invest sa phung rak chin eternity wang future wang invest ka sa ji hi itum priority ne kala chima ka sang award ya o ka thu ko such wisdom is natural ka kanili sensual and fleshly that relates only to the fallen unredeemed man who is wholly corrupted to the fall and separated from God Legi shingaraping tata rivrawi ashina tailaga rivrawi ashina phiau khami maleranga ji mi akhapa ji anaga chung sarek salalla anaga chunga thum khawai na salalla awi alunglia tata khangchawi natural man de lai shonai ji mum lai pai mai rivrawi teaching we gai mi bing morai masamla morai sai but they are different morai salalla rivrawi thai khui ga hyping ja ning na tailaga shini shi konglila shini shi nga kar thui gisini kajini ka natural man ba hiba tada awi gchang ka tu phusawi ning gchang hili yil chalaga rivrawi hi
tad atung wi min ma thai ko me hai re atung wi min ma thai ko me hai re ka chi mang furol la ga ok thui ga hai ka chang khatwi Pharisees ping hina atung wi alung le mai morai how the Jew mering palace halapai katala ka chang ka reality sing khui kai mya khana guiltiness clay tha atung li mal is de ning a te ka ngai nga chei khu ngai ma lai de maram ki wang atung wi pusawi ning natural man which awili le no wili morai sa kai tan ka chang ka David na ning a te la ka thuk ka uklung li uklung ga phye la ka ning khang te tha ta sa kha ngai ma le kha le gi sing rap no wi chi natural khang cha mi ku moi mirin o hi le fi ji ma lai pam ka ka thum na such wisdom is demonic mi ku moi ning chuk ai na yang la ka pusawi ning a changli sai atangwi to me materialistic ka sarono maning ka pusawi ning a chang khangyam pusawi khamathang li compromise ka sate ka at the end of the day chui root chi pa ji ki pa ka chi pi ma ka pha chine itum li hab khno la ka itum li sat shock ta klai sa ka shi ka tong here hui ang yung yi ki pa la ka chi pi no ma ka pha no chui wangin an hili hang da le demnik tad acham ram hi ka chang ka chin ra lak la ji ka ji pi na ka thad ra ka sa khai ka vai li ka vai ra ye ka pha ya go ma iwa ji shu ba sa ka ka vai na tum ni ngak ka vai ra ye ka khlia khama sa ba ji na sa shiman ka vai ya li ka vai ra ye ka la chi ma ni na ji pi hi acha ho ko phok we na khi da ka tum li ava lan la mi ra phao ka vai la mi ra nali chipi hi pang shapale o ka thui aung sai da ali awili pang shapale anai tum li shang sak pai anai tum li pang sak pai anai tum li ka chung ga ba mi pai ne phao ba sak pai no at the end of the day an hang da le pa ba nali ina jimi sar ka akhawa ka tha da ka noi mirin che ina khuira nali shman nga saka na ina ingrum la ka me fully sangra ji ba hi kala nawi mirin nawi shimkur sakyang la ka ngayang khang sa ka ji pri rawi ning mane hi chi piwi ne ji to mam lai bam chui wangen arui hi hang da le characteristic ka thum hi le ha ra kha nawi ji o ka thui ngalai sing wi ko ara result of wisdom from below hi thata o ka thui awar sam ka phanga tam thran chui result ki la ka both disorder and every evil thing are the hang le de an hang le ba chu hili hang le ba tada kai nga yang la ka le ki shi chingri ka hai ma le la cha ka shi result ka tong nga ji li an pro chala ke na hang le ne hili hang le ba mulung khawat anger bitterness, resentment, diverse racial and economic divisions, and a host of other the personal way, social issue ka chung hi we ang yung here ka chi na kla je kha lei ka sing raping o ka thui li ngamu nga sao da klei hi mong khama bing na ka sa maning ba te thang khamai bing na sa te itum li bomb atom bomb nuclear bomb shem shok la ka kai nga yang sak ta klei hi mang khama ki kama ka thai na sak shok maning ba te thang mai la kai them la kai pin na sa shok te them la kai pin na sa shok la ka sak yang ngai te Mumbai li terrorist pin na ung la ka attack ung sa ji mang khamoi kuin nga tok maning ba te thang mai la kai pin na chuk ma chi la ka hina da chuk ma chi la ka sak shok te as o ka thui destruction aeroplane hijack sa la ka tai nga ta sa ta kle chat kai ka ba akhu itum li transmit sang sak ta kle cha ka shi ka tung hi la thang khamai ping na sa te paisa khali ka shu peng account ne li da kle hi la thang khamai ping na sa te kha thang khamai ji ka pha ka shi khala ka ji wi pong ne cha ka shi ping jin na hi ka tha acham ram mi khu shok la ka itum li athamui thang khamai ji cha ka shi din wai jin ka tum li wisdom from above atung wina sam ga phang aware here ka tha ka
hiwi motivation but the wisdom from above is first pure James 3:17 li yang tata kater kachi pure kachi we here kiwi idea na class ka contaminate ba khawng sakai malai lak kachi defilement malai kachi rivali khorum khawai rivali masot mi khawai krik ping na la yang atum mi kamel li khorum ra tam li atum na yang thar khui la ka samatha khui la ka da hang dai da atum la rivra mang maning mane ka kamel li kho khorum na da atum mi hiwi sakamata kachi wat lai te aro itum li Hebrews 12:14 ni ka pa tam thran thata itum Tharga kui purification meninga sanctification itum tharga kui meninga ka vibradi ki pa na ka mathera makho tharga kui gi itum le hangai le de kala be attitude le ki hang da ka Matthew 5:8 le blessed are the pure in heart for they shall see God uklung the theraping jina vibradi thera ko gi David na Psalm 51 7 10 ka patam dran anna uklung thermi khwai anna seha sala ka ning te de legi singra ping privrawi akhon sangai ka privrawi thang khamai award ji thaingai ka itum privrawi po la ka samatha khwai hi tum privrawi po koi pungra ara characteristic li itum na pure first pure then peaceable then the sang the clay pa hin na atong first it pure thing te the khishok ka motivation is sangai ara hili anna shini hangai le peaceable gentle reasonable full of mercy and good fruits unwavering without hypocrisy James 3:17 jeli okay chiwang ina tang hang ta ning ga thar uklung ga thar itum samatha kui la ka privrawi presence ga sang tam thran thar kui khai tam thran privran awi commission khong rong itum reveal sa mi ro kho itum li reveal sa mi ki ga chi hi itum na thei kui ga hai itum na thar kui la ga privrawi mangali presence ga sang tam thran privran itum li ga chang ka awi commission khong rong itum li mi rek itum na privrali prepare masala khawa tam thran privran itum nim ma tu mi paim ida hi ta briefly hang daw ra trak nim 7 characteristics peaceable gentle reasonable full of mercy good fruits unwavering and without hypocrisy peacemaker tata are ke gale attitude le blessed are peacemaker tata chingri hai khang sa le shri na ma shri na pam khawai sa khami kala chingri ena khlai gi hi atungina khran ji rebran ning ga chang nei gentle atangitum gentleness amhaire meekness reasonable tata phaning ming rok la ka chili tumna chalak haili ungta la ka yang tata akana akali hen khawai matai thui khawai ka chil maning la ka proportionate ribrana mi ga tumli ribrana tumli shemi ga nga tai ka ta shemi kai kali asak mathalak ene shemi kai kali lan tra kalami kai kali lai ka themlak ene mi kai kali panglak ene mi tai ka ta mi ga chili proportionate chalak ene itumna honor sa respect sa ngrok hi important sa no thada ka tong hi in a sincere by nana sincere by itum ribrana mi ga hai talent gift chili full of mercy thada itum hi commission sangai laga merciful masarar ga chi thada atum li ngui ga hai tam than ba phiau mi ngai ba chi mi ngai ga chi good fruits athai shok takle jishuna ke ga li Olivet discourse de ana kyang daga mi ya ka we mirin hi ka ta thai ra kla ka pha na ji ka thingrong a kan na athai ka ma tha ma thai ka thingrong ji ka pha thingrong da thai ra ko sta ka mai na mi ya kan na awi mirin ji athai ka ma thai de ka awi mirin ji ka ma shung na da thai bai ra ko unwavering na chei wung na chei ba ma ka sa double minded man ni ran na ma myam James na saklak na awi book li ka bi hai de kala without hypocrisy chung khamai ne achi tum saka khaning pa khaning tata yaru mangali ka chi tata it mi le phung de it mi alung hi mat thei ngai le hi ran ma myam
He Malay Turaka, hang the clay by litum na pass side itum we wisdom make junket atumina karane hangaitly. Kanawali, results of wisdom from above, and the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. James 3:18 behind. It is possible that the idea of fruit being harvested and then ara anhandle athai mathai gaji itumna khuyae pha khuere kai ko itumna sabang la sai kai ka in return yaw sang lui la ka chena chungmai tam mathai nga sak cycle di hatayang itumna virawi mangale kamasung sak haji itum la sambang at the same time itum wina matang sok achon dang itum blessed to be a blessing itum hangai so kami hi mi pingu wang samang vai itum live brand so kami gi jena tangkamai wisdom rivraw ne sam ka pangbing here awi mirin jena mi pingu wang so kami samang aklatla rivrawi blessing we alungli okthui la ka kharing gi hi rivran itum li ning chang ne two wisdoms heavenly kala akana ogathui here earthly sensual demonic hili achi nawi mirin ni kachi katha wisdom di lai declare kachi pahitam mam lai bam in quickly array wisdom from below envy self-seeking confusion every evil thing wisdom from above pure peaceable gentle willing to yield merciful good fruits impartiality not hypocritical kala peace hina item wili later like wisdom he defines ara like singaping our mazang mok thui bai mane itum like chung tam ga khoi mani mane ka privality sing khoi ana chichu khami we alungli mirin hi ning sang sip lakena khring ping hina athaila mathaira ka sang la zatwara ko ribrawi ni yang khong mi avung sak bai hotnas seasas like sina pemding hai aba ribra nan lumission mi da pa tam khami wang ning sie narawi tumbing li krista wi thang khamai awar tam khui la ka mishungrik in a zachap khawai nga chon mi lo nawi kharing nga tuili ma thingrik in a hanga hai hi o ka thui awar kala ka singram we awar tai kho chui wang ne tum khamashung di singtit la ka ok thui da iwi mirin la itum ga tong mirin la aman ga sakka mirin ga sata athai la chumai ta mathai kala nana johora tak lai hi tum ta chak tara kane itum sa shok la ka aba aman ga sakka mi avung ga sa shap khawai nga chon mi lo da se ha ka sane nawi kharinga tuinga na khoyere ning shi haire ara it chaw shimlinga samura hi ga tha ka sip masam manang khina tang da mi ga chivuli prahaj Jesu Christ look mission Fabri Rawi Legacy Mangla ka tharung yuru kami nga so kami chi Arwina thuila ka tang le mi chinglo no Amen